stiropor. Da. Koja je razlika između osmice i desetke? Ima li to puno? Ja stavio osmicu, trebao sam desetku. Pazi, razlika između osmice i desetke su 2 centa. Ja, ništa puno. Ništa puno. Kako ste mi tako pozitivni. Mi smo kao ljudi takvi, i privatno, a i u poslu, jer ako imate jedan pozitivan stav, mnogo je vjerovatnije da ćete napraviti neki uspjeh nego ako stalno nešto gledate negativno. Nema da potežeš, nema lopate, sve mali Đuro radi, vidi što radi. Nikad ne volim reći imamo problem, nego izazov. Znači, ako kažemo da imamo izazov, to je izazov da ga riješimo zajednički. Vidim nas kao jednog od lidera što se tiče proizvodnje ovih materijala u Bosni i Hercegovini, a definitivno vidim nas kao jednog i još ozbiljnijeg igrača po pitanju tržišta na kojima već izvozimo i naravno širenje na nova tržišta po pitanju inostranih tržišta. Dobar dan, dobrodošli na Vrba Story. Nalazimo se u Banja Luci, ispred firme Colorit. O čemu se radi? Znači, svi mi koji radimo, recimo, fasade, bilo kakve građevinske radove, nikad ne gledamo tako, i ja nisam gledao kad sam radio fasadu, kakvi su to materijali. Koja vrsta fasade, koliko je parapropusna, koliko je vodoodbojna, koliko je dugotrajna. Mi smo proizvođač ovdje u Banja Luci, nismo samo nakupci, znači ovo je bukvalno banjalučka firma koja se bavi proizvodnjom fasadnih materijala. Dobro nam došli u Banja Luku. Evo, bolje vas našli. Hvala. I sada idemo kroz ovu firmu da vam prikažemo kako se šta radi. Danas ćemo sve da upoznamo, tako da mogu samo kažem za mnom. Ajmo. A ovdje evo i suvlasnik, je li tako? Ili je vlasnik firme? Jeste, suvlasnik, jeste. Ime? Saša Matić. Saša, poštovanje, dobrodošli na Vrba Story. Bolje vas našli, dobrodošli kod nas. Saša, gledam, objekat je predivan. Sve je predivno. Zvijezdana sam imao čast da upoznam prije, evo drago mi je da sam i vas upoznao. Firma Colorit, koliko dugo posluje? Evo, baš smo prije nekih 10-ak dana proslavili 30 godina rada i postojanja Colorita, tako da... Bila fešta? Bila fešta. Što me nisi Zvijezdane zvao bala na feštu? Moja greška, moja greška. Fešta, tu sam i ja. Moja greška. Saša, koliko firma zapošljava ljudi? Pa trenutno nas je 70, znači sve ukupno što se tiče proizvodnje, laboratorije, logistike, sve što u principu firma ovakve, da kažem, sklopa i organizacije traži. Recite mi, Saša, laboratorija. Jeste. Za šta? Pa laboratorija je, da kažem, sastavni dio jedne proizvodnje ovakvog tipa. Ako želite ozbiljno da se bavite ovim poslom, znači mi imamo instrumente, tehnologe koji su zaposleni, koji ispituju sirovine, kontrolišu sirovine ulazne, a isto tako kontrolišu izlazni gotov proizvod. Jer ako želite da se ozbiljno ovim poslom bavite, da imate standarde, jer mi radimo po evropskim standardima, morate imati takvu opremljenu laboratoriju i naravno obučene ljude. Pokazat ću vam to sve da vidite. Kad smo kod sirovina, koje se sirovine upotrebljavaju? Pa pazite, to je širok pojam. Ja mogu samo da vam kažem da je naša proizvodnja podijeljena, grubo rečeno, na 2 dijela. To je praškasti dio, gdje su raznorazna ljepila za stiropor, za keramiku, glet mase i tako dalje. I na tečni dio, gdje možemo reći da imamo proizvodnju unutrašnjih boja, vanjskih boja, grundova, završnih slojeva, fasada, koje opet možemo da podijelimo na nekoliko tipova, jer mi imamo preko 50 proizvoda u našem proizvodnom programu. 50 proizvoda? Znači vi proizvodite... Tako je, mi od sirovina kojih imamo preko 200 u našem portfoliju slažemo, da kažem, recepture da bi dobili jedan gotov proizvod koji evo vi možda ugrađujete na vašoj kući, da li to bilo ljepilo za keramiku, fug masa, fasada i tako dalje. Imamo sve sertifikate, tako da izvozimo u nekih 8 zemalja Evropske unije, znači tu nam je Hrvatska koja je najbliže, Slovenija, Italija, Austrija, Njemačka, Francuska i Albanija. Recimo, to su trenutno naša izvozna tržišta i da bi uopšte mogli da izvezemo na ta tržišta, moramo da imamo sertifikate koji su po evropskim standardima. Saša, da bi nekom bili konkurentni, vi morate imati kvalitet, morate imati i cijenu. Tako je. Kako se uklopite u sve to? Pa da vam kažem, nije to jednostavno. Da bi razvili jedan proizvod, baš ovo što ste vi rekli, koji daje maksimalne karakteristike za neku korektnu cijenu, morate jednostavno da imate dobre tehnologije, dobar razvojni tim,
jer to jednostavno ne možete negdje da prepišete. Da. Vi morate na tome da radite kontinuirano i kad razvijate neki novi proizvod, iskreno mi sarađujemo i sa dosta dobrih laboratorija od naših dobavljača iz Evropske unije, tako da u nekim situacijama zajedno s njima radimo, znači na razvoju nekih novih proizvoda kako bi postigli što bolje performanse. Ja mogu stvarno sa ponosom da kažem i zaista mislim, jer nekako mislim da je kod nas malo ta proizvodnja i uopšteno priča o proizvodnji zapostavljena, ali kad realno uzmete bilo kog tipa, ne samo iz ove naše branše, ekonomija je oslonjena na proizvodnju, jel tako? Vi stvarate jednu novu vrijednost, samim tim razvijate ljude koji su unutar te proizvodnje, laboratorije i tako dalje, to su visoko obrazovani kadrovi koji uče stalno nešto novo, donose neke nove vrijednosti i sasvim je drugačiji osjećaj kada vi razvijete jedan proizvod, znate da ste od nule došli do krajnjeg cilja, vidite da se ugrađuje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u drugim zemljama, da su ljudi zadovoljni, tako da po meni to je jedan krug koji je zatvoren i zaista je drugačije nego uzeti samo nešto i da kažem preprodati. Ja sam u firmi 30 godina, znači od samog početka pa evo do sada. Naravno da su se rutine mijenjale kako je firma rasla i kako su moje obaveze, da kažem, mijenjale se u toku tog perioda. Jednim dijelom, znači, imam pripreme za određene sastanke, jer ja, naravno da sam u većinu, da kažem, stvari koje se dešavaju u firmi sam upleten, ali ne u operativne stvari. Tako da svaki dan ima, da kažem, svoj neki slijed sa sektorom, ne znam, laboratorije, sa sektorom prodaje, sa sektorom proizvodnje, zatim tu je sektor logistika i magacin i uvijek tu ima stvari koje treba da utežete, da pratite tržište, da gledate, mislim, moj posao u stvari da gledam nekih možda godinu pa do 5 unaprijed. Tako da ne gledam sada možda šta se dešava, naravno da, kada su možda neke situacije, ali gledam u kom pravcu firma treba da ide u nekom narednom periodu. Tako da u principu, tako da kažem, moj posao da donosim zajedno sa jednim dijelom svog tima neke strateške odluke. Sa koliko kooperanata surađujete? Pa pazite, sad iskreno tačan broj vam ne mogu reći, u Bosni i Hercegovini nam je sve jedan grad pokriven. Mi u principu radimo sa stovarištima građevinskih materijala i sa prodavcima boje i lakova i u svakom gradu imamo najmanje jednog ili više, ajde tako da kažem, tih partnera ili distributera. Bosna i Hercegovina je nama, s obzirom da nam je to bazno naše domaće tržište koje smo od starta počeli da radimo, to nam je osnovno tržište i to je stvarno pokriveno, mi smo jako zadovoljni. Na samim početcima to je naravno išlo teže i manji smo bili i tako dalje. Trebalo se stvoriti i određeno povjerenje prema domaćem brendu, a to se ne radi preko noći, a recimo zadnjih 10 godina, možda malo i više, evo recimo, možda zadnjih 15 godina smo dosta radili na izvozu, znači da malo proširimo tržišta van Bosne i Hercegovine i dan danas nam je jedna od glavnih, da kažem, ciljnih grupa da malo ta, posebno zapadna Evropa nam je interesantna, da proširimo ta tržišta na još više zemalja. Danas je digitalna era, pričali smo i o tome, imamo web sajt, svi kontakti ili mailom, naravno tu su i brojevi telefona, tako da to je naravno uvijek prvi kontakt, zavisno ko nas kontaktira, iz koje zemlje i tako dalje, onda postoje sektor u firmi koji dalje će stupiti u kontakt, svako je zadužen, tako da kažem, za svoj region. Treba vam kemijski tehničara, jel? Pa inženjeri, to su da hemijski. Znaš šta je, Saša, ja sam bio upisao kemijsko-tehnološku. I ako vam treba radnik, ja znam lakmus papir kad ubaciš, kad je zelen, kad je crven. Dobro, i to je za početak sasvim dovoljno. Kako je nastala firma, evo i reći će nam gospodin koji je osnivač ove firme. Kad sam došao u Banju Luku, trebao sam početi da od nečega živim. Osnovni naš problem je bio financijski. 3 djece, supruga i ja, znači nas 5 morali smo živjeti. Upoznao sam neke ljude, među njima jednog Karlića koji mi je posudio 50.000 maraka. Vjerovatno sam bio uvjerljiv i tako smo počeli sa proizvodnjom. U stvari osnovali firmu 1996. godine. Iznajmili jednu baraku.
koja je bila u Boriku. I tu smo im počeli sa proizvodnjom, sa nekim skromnim sredstvima i skromnom opremom. Od opreme imao sam disolver i imali smo još jednu malu miješalicu za praškaste materijale. Počeli smo, recimo, da radimo ono osnovno, to je bila boja za unutrašnje radove. Polidisperzija koja se zove molerin i uz to sam počeo raditi, ljepilo za keramičke pločice i onda nešto od tog praškastog materijala radio sam za fasade, recimo tipa Bavalit, Hirofa i tako dalje. Možda za moje bi bilo bolje da sam počeo neki drugi posao. Ovaj posao nije ni malo lak, jer mi nismo imali godišnjeg odmora. Ako bi otišli, nakon 2-3 dana već bi se vratio nazad. Glupo mi je bilo da ja ležim tamo na obali mora, da se žuljam na kamenju, a za to vrijeme mogao sam u firmi nešto doprinijeti i tako. Trpila je dosta porodica. Nije samo proizvodnja materijale za završne radove u građevinarstvu bila moja profesija, bili su materijali za zaštitu metalnih površina, pa za drvne površine i tako dalje. Ovdje nije bilo realno mogućnosti da se to razvija, s obzirom da je bilo to neko posljeratno razdoblje. Sve industrije skoro su bile uništene. Jedino što je bilo moguće za široku potrošnju da se rade ovakvi materijali, polazimo od toga da svako domaćinstvo, svaka kuća kad tad treba uzeti kantu tog materijala da prekreći stan, da po mogućnosti nanese nešto na fasadu, da stavi keramičke pločice ili tako. Tako da smo se u tom smjeru razvijali. Prvo ćemo u laboratoriju, zato što moje mišljenje, a to je, mislim, u ovom biznisu je najbitnije, laboratorija je srce firme. Znači, tu sve počinje i tu sve završava. Ne možete se baviti proizvodnjom ovog tipa da nemate laboratoriju, da nemate uslove, da možete da razvijete nov proizvod, da možete da ga kontrolišete, jer vi kad razvijete nov proizvod, dobili ste određenu kvalitetu, ali šta će se desiti nakon par mjeseci, nakon par godina, vi morate da imate konstantne kvalitete. Kako ćete to postići? Tako što ćete imati laboratoriju u kojoj možete da sve ono što proizvedete ispitate i da držite taj nivo kvalitete konstantan. Tako da mislim da je najbitnije prvo da odemo u laboratoriju. Idemo. Ja ću samo zamoliti zbog zakonskih normi, regulativa, morat ćete obući zaštitnu opremu. Biljana. Biljana, šta je opis tvog posla? Administrativni poslovi trenutno. Administracija, znači primanje narudžbi, slanje kamiona i tako. Pogledajte profil na Instagramu, Facebooku, te javite se firmi Kolorit. Idemo. Dobar dan. Dobar dan. Evo, mi smo malo došli da obiđemo cijelu firmu, ali prvo smo došli kod vas u laboratoriji, jer kao što znate i vi koji radite na kontroli, da nam je to srce firme, da tu radimo kontrolu gotovog proizvoda, kontrolu sirovina, pa smo htjeli malo da obiđemo, da pogledamo kako to izgleda i da malo prezentujemo. Ne znam da li nam je Irena tu? Odlično. Hvala. Ovdje se sad nalazimo u jednom dijelu, da kažem, laboratorije, gdje je naša kolegica Irena. Bravo. Poštovanje, kako ste? Koja je u stvari također inženjer hemijske tehnologije i ona nam je zadužena za cijelu organizaciju laboratorije i tehnologa koji rade, a također i za razvoj. Trenutno važem upušćivač koji služi u suštini da određene naše proizvode koji sadrže punila ili eventualno pigmente drži u masi da ne dođe do njihovog slijeganja. Ovo što kolegica mjeri krajnji proizvod je znači Aquawood Classic koji služi za zaštitu drvenih površina. Znači kao što bi neko rekao Sadolin, ovo kad namažete ministra makar 3 godine. Koliko treba vremena da se napravi ovako jedna kandica? Dugotrajan i komplikovan malo proces, pošto se ima više procesa u svemu tome. Prvo kandica, pa naljepnica, pa tek onda ide proizvod unutra, pa onda ide tržište, prodaje i sve ostalo. Dugo traje proces. Radi se u šaržama. Svaka boja je svoja šarža, znači ima oko 12 boja i radimo čak i po narudžbama. Kad dođu ljudi malo izmišljaju boje, mi priklonimo se njihovim interesima pa radimo po tim nekim specifikacijama. Znate šta je ovo zanimljivo? Evo, kad pričamo o zaštiti drveta, dosta naših ljudi je naviklo da ovo radi sa uljenim bazama. Ovo su vodene baze. Znači sve je razradivo sa vodom i cijene su iste kao na vodenoj bazi. Znači jednostavno ovo u Europskoj uniji
sve na bazi vode je daleko, daleko skuplje jer je kvalitetnije i jer je ekološki prihvatljivo. Mi smo htjeli malo da osvijestimo naše kupce i da ponudimo takav evropski proizvod po pristupačnim cijenama kao što se prodaju u materijalu na uljenoj bazi. Međutim, kod nas ljudi malo više boje se tih nekih noviteta, tako da im i cijena nije baš nešto prihvatljiva. Ono što bi ja preporučio svim našim kupcima na vodenoj bazi jeste što se ne koriste otapala, ne koriste se razređivači, kad kane na vas ne ostaju fleke, nema smrada, znači brzo sušivi materijali, idealni za svakodnevnu upotrebu. Idemo do našeg magacina gdje ćete vidjeti kako u principu je roba uskladištena, da vidite kako tu izgleda, a nakon toga ćemo onda pogledati jedan dio proizvodnje, pogledat ćemo i postrojenje za preradu otpadne vode, s čime se također ponosimo, jer malo firmi baš ima ovakvo postrojenje, jer mi smo nekako nismo gledali samo u pravcu nekog samo profita, prodaje i tako dalje, nego željeli smo da, s obzirom da smo lokalna firma, ovdje smo iz Banja Luke, htjeli smo da sve to što možda i onečistimo, isprljamo, da očistimo kako treba, da bude ekološki prihvatljivo i da iza nas ne ostaje taj takozvani neki otisak koji nije u redu. U ovoj maloprodaji gdje smo trenutno, tu bilo ko može da dođe da kupi bilo šta, znači od nekog majstora do bilo koga ko želi sam sebi recimo da okreće stan, da kupi možda neki alat, ili nešto, bilo kakvu sitnicu. Tako da ovo je baš vezano za, ajde da kažem, za maloprodajne kupce. Ovaj objekat ovdje, na koliko se prostire kvadrata? Objekat, zajedno magacin i proizvodnja je na oko 5000 kvadrata. A mimo toga vidjet ćete imamo i određene, da kažem, privremene objekte gdje su također, gdje je uskladištena sirovina, gdje je uskladišten dio gotovog proizvoda. Tako kada bi i to sve zajedno preko 8000 kvadrata. Ovo je magacin gotovih proizvoda, zatvoreni magacin gdje stoji sva naša tečna roba, jer nama je vrlo bitno da roba proizvod u stvari koji izađe odavde prema kupcu bude savršeno skladišten, a to treba znači da imamo, da ispunimo određene uslove, temperatura između 10 i 25 stepeni i jednostavno kad uskladištite proizvod kao takav, onda ima normalan svoj vijek trajanja kao što smo mi deklarisali na ambalaži. Kako održavate temperaturu? Temperatura se održava, ljeti je uopšte nije potrebno održavati zato što izolacija je urađena i na krovu i na zidovima, tako da nikada ne prelazi 25 stepeni, roba nije izložena direktno suncu što je jako bitno, a zimi imamo grijanje, toplotne kalorifere, tako da temperaturu dostignemo 10 stepeni koja je potrebna. Recite mi, ovi vaši proizvodi, da li oni imaju rok trajanja? Imaju, naravno, rok trajanja proizvoda zavisno od vrste proizvoda, zavisno da li je tečni ili praškasti proizvod se kreće između 12 i 24 mjeseca. Šta se radi sa nekim proizvodom kome je istekao rok trajanja? Pa u principu on se deponuje. Iz razloga mi imamo i ugovore s našim kupcima da imaju mogućnost da vrate proizvod 3 mjeseca prije isteka roka i onda se on može preraditi bez problema. Tako da mi, a kod nas ovdje u magacinu nemamo isteklih rokova zato što vrlo brzo roba izlazi. Znači, to je najbitnije da ide roba. Ja sam građevinski tehničar i došao sam u ovu firmu upravo zato što sam bio nekad izvođač radova, imao sam svoju ekipu i onda kroz te neke procese saradnje zadržao sam u ovoj firmi, nisam dali dalje i ostao sam tu. Koliko već? 14 godina. 14 godina? Stvar, ugazio sam u 14. sam. Kako god pogledaš. Onda ste vi ovdje kao jedna familija svi. Pa jesmo. Evo, mi imamo još uvijek u firmi, da kažem, zaposlenika koji su preko 20 godina zaposleni. Preko 10 godina, kao što je Zvijezdan, također ima jedan baš onako dobar dio ljudi, a s druge strane, evo, pričali ste s kolekcijom koja je 2 godine i tako dalje, mi stalno pokušavamo i sa mlađim kadrovima, znači da malo napravimo taj jedan spoj iskustva i mladosti koji je po meni dobitna jedna kombinacija, zato što i ovi mladi jednostavno unesu i tu novu energiju, posebno oni koji žele da se dokažu, koji žele da rade, tako da imamo i mladih, imamo i nas koji smo od tih nekih samih početaka i mislim da je to nekako daje jedan dobru kombinaciju. Recite mi ovako, Saša, što se tiče mladih kadrova. Sad kad bi se neko prijavio mlad i želio bi raditi u koloritu, da li vi radite neke edukacije da bi on mogao sutra biti radnik ovdje? To je osnova svega.
Bez edukacije nema ništa, znači ne možete očekivati od radnika da ga primite, postavite na neku poziciju i da tražite od njega rezultate u roku 3 mjeseca tek tako. Znači mi non stop radimo na edukacijama i nevezano je za koji sektor. Nije to samo stvar hemijskog inženjera da treba da se edukuje, nego i prodavca, i tehničara, i radnika u proizvodnji. Jer evo vidjet ćete u proizvodnji digitalizacija, robotizacija nije isto kao prije 20 godina. Znači upravljanje mašinom sada i prije 20 godina je skroz, da kažem, drugačije. Tako da i taj radnik koji radi na toj mašini treba da se edukuje kako bi mogao uopšte da radi. Tako da je to definitivno dobro pitanje, to je najviše možda energije koju ulažete u stvari, da obučite radnika kako bi on mogao da da realno neki svoj maksimum. Vi ako gledate dugoročno, ako nemate mogućnost da vam radnik napreduje, ne znam kako onda da očekujete da on ostane 10-15 godina u firmi. Ko hoće da napreduje, nama to samo imponuje, zato što znamo da ćemo za godinu, 2, 3 imati čovjeka koji je još jednu stepenicu iznad, a znate kako, i on ako gleda, i taj zaposleni ako gleda, to je i njemu veliki plus, zato što jednostavno podigao se na stepenicu više. Zvijezdane, Molim. koliko je tebi trebalo da se, što se kaže narodski, prešaltaš? Jako brzo. Ja sam upravo počeo da radim u laboratoriji, tu je bilo jako zanimljivo. Da. Što bi se reklo, svaki dan je bio drugčiji dan, znači nijedan dan se nije ponavljao, nije bio isti. I najviše stvari koje sam naučio upravo od kolege Saše, znači prenio mi je svoje znanje, a ostatak svog znanja sam svakodnevno tražio, poznavao se s drugim materijalima, tražio preko interneta, čitali, probavali druge materijale, tuđe materijale, tako da je to, ja dan danas učim, znači poslije 14 godina i dan danas učim o nekim materijalima. Pa dobro, mlad si, moraš učiti. Pa pazi, naravno da sam mlad. Osjećam se mlad. Osjećam se mlad. Samo ne znam dokad ću biti mlad. Postoji proizvodi koje smo počeli da radimo u zadnje vrijeme, koji nisu bili toliko traženi na našem tržištu, međutim, evropsko tržište je tražilo takvu vrstu proizvoda. Međutim, to su baš vrhunski proizvodi koji su se pokazali tamo odlično, a ovdje se pokazalo perfektno. Međutim, čim govorimo o kvaliteti proizvoda, govorimo i o povećanjima cijena. Takav jedan proizvod je naš Armatflex, koji je vrhunsko ljepilo u fasadnim sistemima, čak je toliko dobro da je baš i hidrofobno i ne utiče na prodor vlage u same sisteme u kombinaciji sa kvalitetnim fasadama, to je top fasada kao završni neki sistem. Međutim, sama cijena za naše tržište je tu malo lilava. To je proizvod koji najbolje ide recimo u Evropskoj uniji, ali je zato toliko dobro ljepilo da se i kod nas može raditi sa njim bez da vas boli glava. Svi komentari sa tržišta koji su nam vraćeni da je to perfektno ljepilo. Tako da, pazite, pogotovo što imamo dosta tih stranih ulagača, imamo gastrobajtere koji se vraćaju ovamo i traže neki kvalitet. Čim neko traži kvalitet, znači odmah traži da ponudite mu kvalitetne materijale. Znači ne pita za cijenu, daj mi samo kvalitet. Mislim da je neka prepreka naših trgovaca, komitenata koji drže jednu te istu robu, ne znaju da prepoznaju kvalitet koji će da ponude. Što kod nas u našim maloprodajama nije problem, jer držimo sve na stanju, znači svu tu robu. Tako da sa ovakvom vrstom ljepila, sa tim materijalom, mogu bukvalno da kažem da smo daleko iznad nekih renomiranih firmi ovdje u samoj Bosni i Hercegovini. Ideja je bila potražnja tržišta. Znači mi uvijek osluškujemo tržište. Ne možemo raditi proizvod za koji mi sigurno garantujemo da je ekstra proizvod, a nemamo ga kome prodati. Znači, tržište traži proizvod koji možemo da prodamo i na nama je da stvorimo takav proizvod koji bi zadovoljio to tržište sa visokim kvalitetom. Šta bi još izdvojili? Izdvojio bi fasade, znači fasada silikon koja je stvarno u rangu top fasada na današnjem tržištu. I recimo kod boja, isto smo radili za francusko tržište jednu boju gdje su nam bukvalno njihovi majstori tražili kakvu boju da napravimo. To je naš Malerin Plus. Znači boja koja je vrhunskog kvaliteta, gdje su oni nama dali zadatke da hoće boju koja prekriva u jednoj ruci da pokrije neke nanose, jer objasno da je kod njih vrijeme skupo. Ako je vrijeme skupo, neće niko da maže nešto 2 puta, već da završim to jednoj ruci, obrišem, pokupim, naplatim i idem dalje. Imamo majstore koji su kod nas probali tu boju i nikad se nisu vratili na stare boje, nastavili su da rade s tom bojom i perfektno su zadovoljni. Mi se bavimo s tim da pomažemo našim kupcima. Evo, recimo na našem web sajtu bukvalno imamo jedan dio web sajta koji je usmjeren
pomoći kupcima. Tu imate mogućnosti postavljanja pitanja, znači odabira materijala, imate neki kalkulator potrošnje, znači imate koje materijale možete da koristite u kojoj, ili telefonskim pozivom preko web sajta bukvalno možemo direktno objasniti što tu je ima i broj telefona i sve, naravno i poziv za sve koji žele suradnju sa koloritom. Tako je, mislim, mi svoj kvalitet, evo Zvijezdan je spomenuo recimo taj proizvod Armaflex, to je bio zahtjev francuskog tržišta, što izvozimo i tamo. Ja bih samo to još nadodao. Jednostavno, takav materijal se traženi na tom tržištu, svako tržište je specifično za sebe i nama je trebalo nekih 7-8 mjeseci da razvijemo. Znači, ne može se nešto razviti za kratko vrijeme. Jednostavno morate da uradite dosta proba, da prođu određeno vrijeme, da mogu da testirate i tako dalje. I mislim, ovo Zvijezdan je dobro rekao, to nam je možda proizvod na koji smo najviše ponosni i koji na kraju se počeo prodavati u Njemačkoj i u Austriji, čak i na BiH tržištu, bez obzira što je naravno nešto skuplji u odnosu na neke standardne materijale. Nije cilj samo da pravimo nove proizvode, mi se bavimo i s tim da preinačimo stare proizvode. Evo mogu navesti jedan primjer, imali smo mase za nivelisanje podova, gdje jednostavno tržište je bilo zasićeno sa raznih strana, sa koliko toliko istim tim materijalima i onda smo recimo bukvalno sluškali kupce u Austriji, bilo tako, koji su imali neke druge zahtjeve. Znači imali su zahtjeve za neku brzo sušivu masu koja je prohodna poslije 24 sata, da ima dovoljno stezanja, da ide u raznim debljinama, recimo 2 do 30 mm. I mi smo bukvalno naše stare materijale obustavili, napravili novi materijal koji popunjava svo to tržište, izbace ga na trenutno tržište i u Bosni i Hercegovini, znači i u Evropi. I dobili smo jedan proizvod koji se prodaje 300 puta bolje nego ti stari proizvodi. Znači, bukvalno smo preinačili materijale, slušajući te iste kupce, znači kako da unaprijedimo našu tehnologiju proizvodnje. Ono što je nama nekako najbitnije, ima velikih firmi, sve to stoji, ali nama je najbitnije da potenciramo da smo proizvodnje. I da budemo prepoznati kao proizvođači, znate, jer imate situacije gdje ljudi ne znaju da mi proizvodimo, znate. Proizvodnja je nama ovdje iza objekta, vi kad uđete ispred vidite objekat, možda se tu prodaju fasade, možda se prodaju boje i tako dalje. Možda ste uvoznici. Uvoznici, tako dalje. A to nam je najbitnija neka stvar da smo prepoznati kao proizvođači. Jer to ima svoju težinu. To je taj materijal, znači, s kojim smo ponosni. Znači, za koji ne damo riječ da se kaže loše prema njima, samo su usta puna hvale i ljudi su stvarno prepoznali kvalitet ovog materijala. Ljepilo za fasade. Aha, ljepilo za fasade. Znači, ovo univerzalno ljepilo koje radi i sa vunom, i sa stiroporom, i sa grafitnim stiroporom, znači sa svim vrstama termoizolacije. U proizvodnji je zaposleno oko 25 ljudi. U koliko smjena radi? Trenutno radimo 2 smjene. Sad ovo je jedan magacin, da kažem vanjski magacin, gdje mi držimo također i stiropor i vunu, znači to su sve materijali koji se koriste za termoizolaciju. Stiropor? Da. Koja je razlika između 8 i 10? Ima li to puno? Ja stavio 8, trebao sam 10. Pazi, razlika između 8 i 10 su 2 centa. Ja, ništa puno. Ništa puno. Pazi, debljina stiropora zavisi od materijala kojim je objekat zida. Nekako ste mi tako pozitivni. Mi smo kao ljudi takvi, i privatno, a i u poslu, jer ako imate jedan pozitivan stav, mnogo je vjerovatnije da ćete napraviti neki uspjeh nego ako stalno nešto gledate negativno. Znate kako, meni je najbitnije, lično meni, da imam dobru ekipu oko sebe. Znači, ljudi koji su oko mene, jer znate kako, svako ima dobar, možda i loš dan. Ali kad imate loš dan, ako imate dobru ekipu oko sebe, popravit će se dan. I to je to. Ovo su silosi. Šta je u silosima? Evo, u silosima je određena vrsta sirovine, recimo ovdje se nalazi cement, kvarcni pijesak različitih granulacija, kalcijum karbonat. To su jedna, da kažem, osnovna punila koja se koriste i veziva, koja se koriste za proizvodnju ljepila. Ovo je znači vanjski silos koji je spojen unutra sa jednom mašinom koju ćemo vam pokazati cijelu tu liniju, recimo gdje se proizvode neka od naših ljepila. Tu su sve raznorazne sirovine, različite mašine. Mi smo odlučili da vam pokažemo ovu liniju na kojoj radimo, da kažem, naša ljepila, između ostalog i Armaflex o kome smo pričali. Pa bi vam htjeli da pokažemo jedan proces od početka do kraja. Ovdje su nam procesi samog pakovanja koji su totalno automatizovani. Od samog punjenja, znači ovo je sve iz silosa što nam dolazi u ovu mašinu gdje se miješaju sve sirovine, dolazi u punilku gdje se nam pune vreće
ide sa trakom ka robot ruci gdje se slaže sve na palete i kad se na paletama sve složi dolazi do pakirnice gdje izlazi gotova jedna paleta našeg proizvoda. Znači ovo je jedna kompletna modernizacija samog sistema punjenja jednog proizvoda. Evo pogledaj ovdje gdje nam dolazi. Ovdje sad dolazi. Tu kad se sve složi dolazi folija, jedna kapa preko svega toga da se može držati u vanjskim uslovima. Preko te crte jer da se Sve ne upali alarm. automatizovano, ništa nema da se radi ljudskom snagom, da se prošle. Nema da potežeš, jel? Nema da potežeš, nema lopate. Sve mali Đuro radi, vidi šta radi. Odakle ste nabavili ove mašine sad? A da vam kažem, ovo je recimo ABB robot, da kažem, švedski proizvođač, ali cijelu ovu liniju nam je radila jedna kompanija iz Srbije. Znači od same mješalice do punilica, ima dosta tu detalja na ovoj mašini, ovi automatski dodavači vreća, sve su to tako detalji koji su vrlo bitni. Ono što smo rekli da se olakša rad operateru, operater ovdje više nadgleda proces nego što baš ono direktno učestvuje fizički. Recite mi, Saša, ima li kvarova na ovim robotima? Pa da vam kažem, postoje sitne neke stvari, ali više su tu podešavanja nego što je neki ozbiljna stvar. Sva je oprema nova, nije toliko stara, to je zadnjih 5 godina sve ugrađeno, tako da bitno je da održava se, da operater je uvijek tu, tako da kao i auto, odradi servis svaki 50.000 i to je uglavnom dosta dobro. Kvarcni pjesak nam dolazi jedan dio iz Tuzle, jedan dio uzimamo iz Novog Grada, zavisi koje su sirovine u pitanju. Ovdje bi mogli da sada pogledate i ovo postrojenje za preradu otpadne vode. Ovdje se radi to fino podešavanje da bi se dobili svi parametri koji su zakonom, da kažem, traženi, a sav ovaj proces koji se ovdje odvija prati se u laboratoriju. Znači, tako da sve vrijeme imamo na računaru šta se dešava, kakvi su izlazni parametri, tako da baš u ovom dijelu se dosta vodi računa. Ako želite da zatvorite krug na pravi način i da vodite računa o svim detaljima koji su bitni, dosta je kompleksno. I zaista morate imati kadar koji želi da uči, jer često se dešavaju i promjene raznoraznih zakona koje vi morate da ispratite, ali to su izazovi. Ja to ne gledam kao na probleme, nego kao izazove. Ne želim nekako da, nikad ne volim reći imamo problem, nego izazov. Znači, ako kažemo da imamo izazov, to je izazov da ga riješimo zajednički. U budućnosti, gdje vidite kolorit? Pa pazite, kao što sam rekao, razmišljanja su uvijek 5 godina minimum unaprijed. Nadam se da će uopšteno geopolitička situacija biti u redu, jer neke stvari od nas ne zavise, ali vidim nas kao jednog od lidera što se tiče proizvodnje ovih materijala u Bosni i Hercegovini, a definitivno vidim nas kao jednog i još ozbiljnijeg igrača po pitanju tržišta na kojima već izvozimo i naravno širenje na nova tržišta po pitanju inostranih tržišta. Zvijezdane, Slušam. vidiš se ti u koloritu u budućnosti? Pa, što bi se reklo, ja vidim penziju ovdje. Ja vidim, Saša, vas, da vi nemate odnos radnik, vlasnik, gazda, da se neko boji, svi ste nasmijani i veseli i da je ovo kao jedno familijarno poduzeće. Jeste, mi osim što sam vam rekao da volimo da potenciramo da smo proizvodnja, želimo da potenciramo da smo porodična firma. Ali ne samo da su vlasnici u porodici, nego takav je odnos prema svim zaposlenicima. Ali ne zato što, to jednostavno daje mogućnost da neko da svoj maksimum. Ako imate dobre ljude kojima ste dali otvorene, da kažem, ruke, da može da pokaže najbolje od sebe, moje iskustvo da je to jedna dobitna kombinacija. Saša, imate i svoje kamione koji voze, jel? Da, što se tiče BiH tržišta, mi imamo svoju logistiku kompletnu i dostavljamo svim našim kupcima na njihovu adresu. Ja bih samo dodao, kupujmo domaće. Tako je, kupujmo domaći. Jeste, bravo. Saša, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala, Rade. Zvijezdane, Rade, još hvala jednom, znači, kolorit. Birajte kvalitetne materijale, najjeftinije, najpovoljnije i poziv za sve firme da stupe u suradnju sa koloritom.
Za kraj, Saša. Pa evo, ja bih u stvari pozdravio sve naše partnere koji su, evo, svih ovih 30 godina, tamo smo nekako pogodili 30 godina firme, koji su ostali uz nas. Mi znamo da su oni imali mnogo izbora i mimo kolorita, evo, ostali su vjerni koloritu, jer bez njih realno mi ne bi danas možda ni bili na ovom mjestu. Ja bih pozdravio sve majstore Bosne i Hercegovine i rekao da su nam naša vrata uvijek otvorena. Toliko za danas iz kolorita općina Banja Luka. Bacite jedan sub i jedan like. komentarišite i lajkajte. Ćao vam ljudi! Ćao, Ćao, čao.